Ne ozbiljno. Ja ti bom tako drži. A ti se možeš tako prijel, tu, i tak, beži napravi 20 krugov. Ajde, idemo po Coca-Cola onda. I kaj onda? Ne, 20 krugov, No. ne, a ne, 20 krugov, 20 krugov, onda se nakon sobi i smuru ravno ovak, da, kućve. Da, to je trening Arsenala. 20 krugov mora. 20 krugov. Kako to napravim? Ja idem po čokolade. Kako? Milko. Ajde. More. I kam moramo bježati? Tam. Tam moramo bježati ravno. 20 krugov trebaš napraviti. Tam ravno. I ravno tam trebaš napraviti. Ajde, ja brojim. Do kamina. Ajde. Ne, primi se tu ovdje, ovdje, tu se tako. Tak? 3, Beži, što brže 20 krugov. 4 sad. Ajde. Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Čaj da se stili za šprint. 18, gotovo! Ajde!